Vodka pasta, već ofucana tema, koja mene još uvijek zanima, ne zato što je tamo nekad neka Kim Kardashian pravila ovu pastu pa je popularna, već da testiramo tu teoriju kako alkohol utiče na komponente okusa i je li ta pasta bolja. Ovo vam je baza, to jest temelj tog vodka sosa, koji je sam toliko dobar da bi ga sad pojeo ko supu. Al hajde dalje, da vidimo šta nam bingo od vodki može ponuditi. Fin arsenal, al uzet ćemo ovu radi nostalgije, koliko se sjećam, ova mi je i dohakala i ogadlo vodku u 4. srednji. Pored kontrolnih 100 grama čistog sosa, u narednom će biti 5% vodke, a pošto smo na Balkanu, probat ćemo i opciju sa rakijom. Svaki ćemo kuhat 5 minuta da ubijemo nepoželjne komponente u alkoholu. Idemo na taste test. Probat ćemo prvi, očistit ćemo paletu i znači, ali nakon par ponovnih testova sa čišćenjem paleta, bukvalno, ne lažem vas, kontrolni ispao najdosadniji. Ovaj s vodkom, isti okus, ali s vidno intenzivnijim okusom sosa, a rakija jabukovača, koja uz intenzivni okus sosa ima jako prijatnu notu jabuke, odnosi pobjedu ovdje. Ako mene vjerujete, vjerujte ovom tiku, to je s mojoj reakciji kad otkrijem novi recept. I sad se možda neko pita što nisi pokušao s pivom. Neću pokušati s pivom, ali ću kušati pivu. Ja, prijatno.